Jirikin deng awar long karbilo Charlie asong atumpen citizenship awareness sa may kipedopo. Socheng MNC constituency long Tirkim Local Committee asayhem kang pupon. Sonari tiyaw kalong gas pipeline kang bo. Kardom nili Karbi birta tanbang thari chesong tero non birta ang tanpen RJ Tham. West Karbing Long District Amreng constituency along Jirikin deng hawar along Karbi Lo Charlie asong atumpen patirpi ponsi citizenship awareness amay kapiman po na birta kat national perangki birening hipen birta ng pale. Aruni Payingkoy Roxiarni, West Karbing Long District, Jirikin deng hawar along Karbi Lo Charlie asong atumpen patirpi ponsi citizenship awareness sa may RD dojot pen may padupot. Jirikin deng hawar arad atum talabang so may long chitudun si bang paruso si risunim so atum arjapen ang DEC pen kay kaching rumalun kilun na jok rada tumapan aning parung prolopo si Birta Longpon. Kivangji Karbing Long West Council MEC Kilig along Karjabdun Socheng MEC constituency along Rachari asong doan atum sita non malong party ke hai vek nang Japan vote ke hanga sai do desang sepen ke claim kedam abirta nangle. Tirkim Ward Long 4 Socheng MEC constituency ke parlolong Aruni Paying Coroner Cap Arni ada pranga porpen BJP candidate Rupsing Teronapan pahay vek jipu kamata thiplapen BJP along claim si babang pubang piatum Tirkim Local Committee asayhem kang pupon. Aruni Payingka Roxianing Wave Upper Assam Sonari Tiok along gas pipeline kang bobajok ay hirtanjot pen make chopusi birta nangle. Sonari Tiok along gas kipo na pipeline may hearing tang rakpen kang bobajok kang boba dimalong mithur urlo pusi birta lo. Bang somia karkitura jok kang boba dimalong pen pinang anak kehelo anta teang banglo. Adimalong an make pamep asay kaya tumati fire brigade at tumbangso ami kapamip japat siding pon bomb. Non malapso por pandihin na parman birtamo ington ponik senen. Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spare parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি?
এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 995411929. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39. Chandrapur, Bokajan 782480. District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675-246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010-90945. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihin amo piputot birta longwang tulod. Non malom kevangji Karbing Long Term Council MEC Kiligalong Hauragat constituency pen Karjab Dunji Congress candidate Diuri Lekthepen Dodi sang sipen vote ke hangamai kepidupon. Kevangji Karbing Long Term Council MEC Kiligalong Congress Racharia Songotum pen Haivik Nangjipu Kamatha pen Minister Barim Korsing Tilapen EM Barim Premula BP tum Dodi sang sipen Hauragat constituency long pen Congress candidate Diuri Lekthepan vote ke hang pidu. Aruni Paying Roxiar ni Bogojan constituency ang kang balibatar right wing ke parluan Nepar Pati Tienialia long Bogojan MEC JC Pathagapan Karchupon. Labangso amay long Bongsi Saikia pen kachipahem pupon la pen mai ke pa alam the Saila lama pensi jaipon. Bangso amay along JC Pathak Apan Karcho asai padopon la pen ke pahai ponji apanta vote ke hangpon along kachitong dun atum lake Edison Terang Maheswar Karmukar VDC Chairperson Barim Renuka Timungpi Election Monitoring Cell Amaipu Hor Prasad Sahu Arun Mes Penchenglok kethe kiding atum chitong dunsi mayalong RDP dun Kivangji wosi kachiklo ni pai create roxy arni vote jokpon longpo Lasil Lambton Arjan along vote jokpon Pet Lonang KADF pen kachitoy dun a candidate Jivan Chandra Pathak apan pahai Lonang pusi kachitong dun a rad atum lamjai pondrin team MEC Pathak
pen rada tu maphan aning pathe pon klong pen lam ke chai pon ke kedam tang ahut sita longle apata sita ake joy pen si ron pon longlo la pen voreng sita ong dunga tu maphan ke ake joy pen si pi pon longlo la pen an parta thek ana kam ke rada tu maphan rap pon bom lo puta kachitong duna rada tu maphan ta than pachini pon Birta Bangkelapan si Kangton Poniklo, la ibom tagkat News Channel, Dumit Hakmi, Kurang 2.